Karibu mwami mwoyo kwanje, karibu mwami mwoyo kwanje, karibu. Mundu wa Nyasaye yakuinjisia mulira la Yesu Kristo mushipindi shefu shirikuwa la Nyasaye kubira mredio efu ya Western Nyota amera kanje na mkambi Stephen Hamati Christ Evangelistic Church Eshibinga Isero Sub-County kuli kumpaka nende Vihiga County ano. Nyasaye nomulai ouchire yuwe nasi kula balamu ndikomba kusailo kuchaka papa mulira la Yesu Kristo shaliyo shinga iwe tabu akoho langana makuwa mahongo ulamu wefe uli mahonoko okujenda wefe nendo kumanya kwefe osi ulana huiwe upirodo kulo inyanga ino upirodo kulo omulilisi nende yesi ukuendanga mshipindi shefe mwisituwa shefe sha Western Nyota TV mwame saya mulikuwa lirio mbulambu wa kweli la nyola obuyangu mwame rumirali kwa no kuonia okunumla nendo kuchingula usubiri wa banduo kachireli ralo litsomiwe mwame shalo shefe shiri mama kwa manji kutiro kusaya mulembe kukwo umwame kazi ya hola kumsalaba irero buonia kato mwame amalwale ka COVID-19 obunyali bubwo bukire karule mshalo shefwe abantu bawo nokohe mipango cyo musukwaru mishiranga kata amahoka COVID-19 okurera lifwa kuba mwame oyinyo kachire Nyasaye abantu bakwitsomye kachire shughuli ziterere mu nzira za kawaida abantu batsire dolambu mwami ndio lisali efo wolo kubereti mabasi ofsiene na mataiko kata mwishashi no sia Easter kachire mwami le itsingufu cyo msalaba letitiwa emirimo bulambu efo ulira Yesu Kristo mwami efo amen. Basi mundu wa Nyasaye epindi bya February 2 pabe kubolanga kumakuwa ka injili yomsalaba logranga kureba nambu ololangoriena omsalaba kwa Yesu Kristo tinone zinyangate ya Easter zinyangate lifua okubambwa nendo okuyabirwa nendo kusibuka kwa Yesu Kristo kubola kurimbu omsalaba kweli nende maana sana kunyasaye Yesu alebulwa mala umokufua kumsalaba tawe lichomo lile okwibulwa shiri ahosibwa yakweneta neshe shira kubola mbu makuwa kwa msalaba Nyasaye akalolanga shinga ko muhimu sana shikirambo okubirira ku msalaba niko kubweribwe abwenya amanyisi abantu buya hera muneshalo keholeha ubweribwe kwalolehera ku msalaba Nyasaye alolanga msalaba kama kwa muhimu shikira nyo injira ya yetsera ulokununula abantu Nyasaye abukulo imero yombiri kachire afwe kama mwana omuntu kachire abenende owiririsia nende feelings tyo mwana omuntu bukachire amununuleye kubola Yesu yalola injira yalola msalabani kwa muhimu sana mpaka Petro yamkeme abunura mbora shino fwetawe shino olapora abantu buno lanyaha na mahono kabantu bayumwene walonga Yesu nambora mbu rula imberi wanje shetani sichira sholine na maparo kanyasaye ta akabora kariena kaba Yesu yayengo msalaba shinga injira ishinge shidusha muhimu ikirambu omundu Yesu utemo kumwikarra ni kama shetani kahumanyizia mbu Yesu yalolo msalabani kwa muhimu sana ndabore lwaberembu Yesu yalolo msalaba kama inyanga iye nombo ofoko msalaba kama inyanga ya graduation eshiroshira nashiro inyanga ya londa kumbu na bambwe yakasia eshere yakasia last supper nabo rabe chibeli kumkate kuno nende divine munywe sikira engasi njalila kulia Dios bwabwene kumsalaba nekubola mwana Bible kwasomera bakorinzo kuranga la 18 kubola kubantu batibanga nobusiru nekuba oyifwe ba onibungwa netsinfu tya Nyasaye likuwa liyo msalaba kubola abantu bali nobusiru kira kina balanga Nyasaye yaheholari eno mundu yetse afwe kikaeleweka ata Nyasaye yetsanga ariota kumaparoka Nyasaye yahetere munjira yo kufuatawe yahetere kumunjira indi kachiranga abantu bachayo boni abababene kachira abantu bachayo bununuli kwa ababene kulwo kuparambu Nyasaye yahetari ena kama mundu nekuborambu ni kama governor okuitsa na Yerusia indika nomba president yetse mukutano na chenda ngakubirenje nomba na chingiro boda abantu shibajalo balano mbayo abantu abanji bamisanga obunyali buli kumsalaba kulwa balolanga Nyasaye shayelo kuitario tawa kata abayahudi baloyesa ino bashirinda ngambu Yesu wabalinda Masia yetse shiba manyire buyeza tayari ka
bachayanga abandi bachayanga kulo buchesi bweshalo kino abandi nabachesi sana buchesi bweshalo no buchesi bweshalo kunya no kiro mundalo lembo umo kuelewa mko akanyasaya kubolambo amako akanyasaya ukakunanga mu busubiri chukalamu kwa koira mu laboratory opimeta chikalamu kwa kanyalo khoro research mu university yozi tawe abachesi bachayanga kulwashikaelewe kanga umundu yakhafuariena khabandu banyoro bulamu ati umundu yakhalwalariena khabandu babe abalambo embiri umundu yakhabariena maskini maskini bwe kutajirike shikaelewe kanga ta common sense umao onyala khulana likhole obusiri khubola khandi kira khandi abantu bachali khole nyasaye nilikwamba abantu balangwa abanji kibala abantu abecheota kibala abantu abanyikhatawe nekachiranga esaindi abantu bachaya chabayenganga babola abantu bali khwali omusalaba babolanga mukwaka Yesu kano nabantu bamanani abantu baumeshindu abantu balasoma abantu baumemyandu shikalikaliyo ta kaba Yesu yabukula omusalaba kuba kwa maana Roho Mtakatifu nuwa muhonyo kuhusia bwene waborembu omusalaba ni kwa maana kubatibanga nobusiru lakini uwevo baba onibungwa netimfute nyasaye bishipindi changa bi kwa borembu etfaida etionyo kunyolanga kula omusalaba kubolambu 1 orulanga kusoma Petro uranga khabiri 24 ibolanga bu omwene yetuha omaya nubwefwe akachira papa uwe nala mwenga kumsalaba tawe nilikuwa yali nabukule ubono ni bwefwe ya ubono ni bwefwe wachira nabola Eloi la masabatani papa uwe yali namulekhere na chingire tibitiosi mpaka ishalo shirima for 3 masaka taru yani yetu ubono ni bwefwe siyaru mundu undita siyaru malaika undita siyaru mundu undita ufire ta yeto mwene mwana weku kunyolanga timba basi kunyolanga kuonibwa kurulanga kukrosanga nukurula mumayanu nukutia bulundishi kufuiranga bononi nikulamuka kumuliji kulwa musalaba kira omwene yetuha umusalaba butwa kubeshina kube abanyolo kulu yetuha timbitsi efwe kakire efwe kube abalundishi shonyalo shohero kutira kufambononi ta shida timbityo yetuha yabukula mwena abola muite huisi abanyakananga abye mizigo chetimbine de mizigo chidikyo special kibafinyanga dalama ulusia timbi tirerango busero timbi no muzigo Yesu yabukulambu efwe kulangwe abalondishi banyasaye kubola efaida ya khabirio msalaba kilita khandi mu Petro kuranga khabiri 29 kunyola ibolambu ne khulwa makhupache keke efwe kanyolo kuoni kubola faida indi no kuona kombiri obulwale ni mojawapo ya matokeo ketimbi obulwale shireli nyanya ya nyasaye kuiweta Matayo 8:17 ibolanga jioni Yesu yali nachenda ngakushalo kuno yachenda matoha matititi nenda makali nao ni abantu jioni bamurera abalwale Matayo 8:17 ibolairi abantu abanje abali shetani yali natesa nganda malwale barerwa kuye jioni mbabaoni kachire kosi bwabwene akandi kwa mushitabu nende nabii sayambu yabukula amahupa chekefwe ne khulwa yabukula bulwale bwefwe ne khumahupa chekeke waona neliyenyara nyasaye bu ahuoni maubulwale bwa Yesu alafu irata kata COVID-19 noli nabo kata noli nende HIV and AIDS kata noli bulwale bukwana buliena khumahupa chekeke Yesu yarera obuoni abombire huiwe so hoero bulwala ta amalwale keta ohoere olangisie tingufuti obuoni etieta okubirira kumsalaba Bible bolambu ya kupwa tinyanga tose Yesu yaro mulamu shialwala huta inyanga ya lwala yonyene yali nyanga ya bambo kumsalaba ya bambo kumsalaba na kupwa umbiri kukweni kunyahana kachire efwe uone ni faida hiyo ni obunyali muno chole yamo bulwale obole muno no bulwale bwe litala lyefwe buno no bulwale bwiranga bahana bango efu buno no bulwale bwiranga abantu omwezi wa saba apana kunyalo kusaya nikusubira nyasaye na kuone shikira yarera tayari faida hiyo kubola kandi baraka india kabiri ya kunyola ngokula kunyasaye ni jina ni kwarula mwifwa ni kuita mubulamu kwarula mufwa ni kuita mbulamu Yohana wohuranga khane tisa faida indi yo msalaba kwa kurera kuranya saure mbukubolanga mukwa kano mushihasha Easter 1 John hanetisa ibolairi mulino ni mwa omobuheri bwa nyasaye bwakololosibwa bwalolosibwa mwifwe
bunyasaye waruma omwana we muterwa musyalo mbuifwe khube mwoyo ululwe wabola mbu lifwa atimbi tyarera obononi bwarera lifwa ne mubaiburania Paulo abola mbu Yesu yaonja lifwa khulwefwe abali bamenya nibali abarumwa nomba mateka ababoe belifwa lifwa lyarisi ya buli mundu lifwa yarisi ya sichira yali matokeo ketsimbi lakini oburira ku Yesu okuonja lifwa kwa niaba yefu fwe spelano efwe abamusubiraye abasubire kazi ya yakola kumusalaba nafwa khulwefwe khwarula mwifwa khwenjira mbulamu nekira Paulo nabolanga bakorinzo 15 olunyalwa 54 mpaka 55 abola mbu aliula bundu lo ombiri kuno okuli kwofwa kuli bakubukule ombiri ko okula fuatawe yano kusimukuha ombiri okula fuatawe nulo okulibola mbu eyiwe lifwa olusibalo liena obuchungu bobuliena obuchungu bwelifwa bwaumisibwa kumusalaba kulwa Yesu yabukula lifwa yamulula lifwa olwa yafwa shetani yapara mbuhe malire ne yamulula lifwa liena inyanga ya hataru ekira yali nabolere abantu banyasaye yana babolera bayahudi mbu ndalono ni hekalu ino yano mbiri kukwe ni hada inyanga 6 ndala kilomba hani kana yanababira yababira handa bundu ndimbu sheba manyeshi lolero shindita abule shilolero shayona bushingalwa yona yali munda mwenyeni tinyanga 6 mana baadaye narulamu nendio mwana omundu ali baasi tinyanga 6 nasimukuha kulwashina mwana wefu efo kuline tumaini lyobulamu bwinzi ayo lifwa kwali ula Yesu yabola muzimu wango Lazaro yabora Martha nende Mariamu Yesu usubira shalifuata nenomba kata nafwa alimenya handi sichira esenesi obulamushi mwana weku Yesu yaonja lifwa kachire ahurusie efaida india konyola ahurusie mugurumwa ahurusie mububoye bwelifwa kachire khube abalamu muye khula abalamu kwa krosa John 5:24 Yohana harano jirina na ibolanga enyumaru la mwifwa mweta mbulamu khulwashina mwasubira ye yaonja lifwa khulwefwe yaranjirira nali onja khulwa ifwe khularia lifwa khandita mbufwe khunyoro buli kwifwa khula lifwa sichira singalesi yaula lifwa hanefu ndio khulula khulyo singalesi yaula malwale ndio kandi fwe kulanga malwale singali yaula tsimbi nefwe kandi tsimbi silindo bunyali kuifweta kwala muha mubulunjishi nenyangolole amakwa kosi ka Yesu yakholanga musalaba yakholanga khulwa iwe nende nasi lifwa iwe olusiba loliena chichira china yaonja ndabolera abantu mukanisa juzi mbu abantu babere ni baria vaccine ya COVID-19 abantu barebangane fulani uno sharangira afumirwa ko kwanza fulani uno shafumirwa ko konyahulo leo waziri nafumirwa konyahulo ko president nafumirwa inyanga ndaluzi president nafumirwa ngwa nini ya COVID-19 ndabora abantu lano lo president yafumirwa vaccine iria uonjere vaccine iria kwa niaba ya abantu bandi bose balabane ndobulakule balabola kaba president yesi yafumirwe awa lano kata fana AstraZeneca ne indai kutwa yafumirwa abantu abanje saino balitayaro kufya sichira china president yaonjere vaccination kwa niaba yefwe nenjo kafana kario Yesu yaonja lifwa kulwefwe nechira plan fwe chikulia lifwa tacha kumanyire kufwa kuline ndobulamu umanyire mbone kufwa ulizumu kuha alala naye singalia ula lifwa handi kwetu uliula mwana wefu yaonja khulwefwe kachire khurule okhurula mulishira mufwa nukhwinjire mbulamu ne faida indi khandi yakhunyolanga ili Bakolosai 2:14 14-15 Abakolosai 2:14-15 ibola 14 ibola yasiririsya ibarua yaandikwa makwa kafa stachirwa yakufukula nakini ayo nachikhoma kumusalaba ndakubolere lokho bekubolanga alikuwa mbukharula mbononi ama obwandike
evidence ya kwali kwa stakirwa ya kisirisi ya nenda mataike kumsalaba kachira ahula balungi haure 15 na nabula oburuki no bunyali abo nabalolosi ebulafu singa olwabali niyeho era okuhula kwe olwa yabahulani nahu mundu wa Nyasaye efaida india kunyolanga kumsalaba ni kwarula okuhula sehemu yokuulwa ni kuula shetani ko esaino mu Kristo Yesu okubira mtingufuti omsalaba eyiwe shuale kwata neshira yabola na mbokutana bo obujali bwosi mwikulu nende mshalo daebwa sie mulira lyanje obunyali bwa Yesu yahuweresia chishira amsalaba yakura shetani yaula emirimo kyeshirima mpaka nati asema kombe nabukula tifungo tyo obunyali efwe abakristo chihulie abaulu atawe hulaba uli neshira Paulo nabolambu mahuwa kano kosi muli abahuli handi zaidi abahuli okubirira mu Kristo Yesu owamuyanza inywe Yohana okuranga khane ibolanga bu enywe muaula ouli mushalo khulwa ouli mwinywe no muhongo umusalaba kwa huwezi obuleki umusalaba kwa huwezi obuli tingufuti yeshirima amashetani amashieno nende byospe ebyetingufuti yeshirima byaulwa yena umusalaba eBible ibolanga hamusalaba yao niye ayaula na abulafu yahula kolani abantu nibalolanga abantu noyenga buhwenga kwa kawaida kafana Yesu aulirwe lakini okuyamo okufahumsa khanendolo yaline niyono nija tingufuti shirima khanendolo yanakulanga mamlaka ko buruti na harusia mahono ko musuku kachire yona saba musubira ube abauli mwana wefu eyichoro pande bulungu ata kulopande kwa Yesu owahulira kulopande mahwa kosko biranga mu katobulosi kato huyimwa kwa basuku olizaidi omulechi mahwa kembya eneyo kulwashina oli opande bwa uye boula kulwashina ouli muiwe no muhongo ohuyomba uli mushalo yahwese obunyali mulira lya Yesu kunyalo kondeshele bye muluka 10:19 ibolanga mu ndaba Yesu obunyali bokusena kutindoka nende tingufuti yeshirima nishumashila mu misata shokhwero khuri abalosita shokhwero khuri abantu bamajinita shokhwero khuri abantu abalolekana ababi barumikiranga tingufuti yeshirima tawe kulwashina Yesu kumsalaba hulia yahulira kachire eyiwe obomuli kumsalaba waula kumsalaba yoro muruti umusalaba oli omuhuli mahwa kozi olariata sholaria tingufuti yeshirima ta oraria balosi tawe okondeshera musuku no manyire mataika Yesu waleka ne waleka lina olwa Yesu yafwa kumsalaba ihwali omwisho eliandenya olole handi ile faida ilimba Efeso 4:14 eti faida ya Yesu kubore faida ya uranga Yesu yahurusia hula mtimbi na omsalaba kwa Yesu kwa hurusia hula mtimbi kila yetu hatimbi tiefe kumsalaba lano hula balunji munyasa abalunji mutimonti Nyasaye hulwa ya inyao ebyospe bya kwali kwa stakirwa evidence yumao yuasira kingalwe kweli eyalene de mumbo tibityo tyaidibwa kubore handi lwa makupa chekeke waona ne faida indi kubore warula kubulamu ohula hoifwa no tia mbulamu kandi kwa habola mbu omuli wali waulwa lakini lano kuno oliendo kunyali kushetani ulwashina Yesu yahulira Abaefeso 4:14 ndahe turata handi ndakubolere mbu sholiwe shwala mwata jira Abagalati 3:13 kwa bekusomere lwabere ibola mbu yabukule bilamo byefwe shira kandi kwambu ali mushilamo shombi obambwa kumsala kachire buti habija Ibrahimu tite kwifwe ho yabukule shilamo kachire yobe netihabi ebilamo shibirindo kunyali mbulamu bubota ohoero kubikonde shirabi lorekaho ohoero kubipinga olabia matawe shichira egarama ya rungwa uyobe wetihabi uraba Efeso 2:14 ibolairi shichira niye omulembe kwefwe wahuhola ifwe abalingi shihabiri ube balala nali kulula elala omushinji okwali kwa uhasinja ndenyo manye buti habita Ibrahimu nene ti habite indakano titiali kuifwe ba mahangata kwale yale abundundi Paula la handi ba Efeso balala abombu balanyo la timba basi kwali eyale okurula mu Commonwealth nomba mburaya wa Israeli lakini Yesu yakurera
abantu bose abamahanga abasamaria nende bosi chibali abahoera kunyola khutikhabitsa Ibrahimu nomba okunyola etsifaida tya abana banyasaye ta sichira Israeli nomba bayahudi ndio lyali hanga lilobo lya Nyasaye khoifwe kwarurena eBible iborembu yetsa nayi nyao yalikulula lisisi eliyakhwa ukhasinjia efwe kama abantu bamahanga nende abantu ba Israeli yakhurera alala neshira nabola ndo mukhaya Msamaria ambora mbu olamanya ubola nawe wakhamsabira alakhwesia matsi kobulamu solambora mbu efwe nenyu chikunyweranga mbindu bilala tawe ndetso khwini awo lisisi eliyakhwakhasia lano fwesipe khubirira khumusalaba yakhwera alala efwe balishi khabiri lano khuli mulala mukristo shaliyo muyahudi shaliyo muyunani shaliyo mukenya shaliyo musatsa shaliyo mukhasi shaliyo mwana ta khuli mulala mukristo Yesu umusalaba kwa khurera halala mwana wefu esiye ulirango obulayi bwetsi haki tyopo kubo mukenya sichira endirai ya wa Kenya chenya lo kuinjo right tyo mundu we Buganda ta sichira shendiwe bweneita lakini khulwa ndebu lwa mukenya amakhwa ke sheria ya Kenya ekatiba ya Kenya yananga usikachira endirai mwana wefu Yesu Kristo nomulayi mbuyafua kachire yononi lisisi eliyakhukabukha ninjia eliyachirambo shikhwakhanyore khutsikhabitsa Ibrahimu ka shikhwakhetere khu aembi khubandu banyasaye ta lakini khumatsayi keke yalikulula lisisi lyalo kachire fwesipe khube abalala mubwami bubwe fwesipe khube balala abalangwa khulira lili kachire fwesipe khube balala abo mubusubiri bo mu nyumba yabwe fwesipe khube mubwami buno mu kingdom ino eya Nyasaye yainyawo lisisi majira kano aka Easter mwana wewe lenyolole omanyiri siembu olole okhwere olole musalaba shinga tsingufute Nyasaye chola kuchayata yakhabiri omanye tikhabitsirimo umusalaba kwa khurera obulungi umusalaba kwachira ichefwe obulwale bwosi shikajala obulwale boli nabota onyala khuona nosubira Yesu Kristo kulwekasi yakhola khumusalaba kubola khandi ebilamu sibirindo bunyali tawe warula mbilamu kata byabakukabo kata byabakhana benyu nende byosi ebinyasinja litala lyenyu eyo yakhununulamo shira kandi kwambu ali mushilamu eshobi obamba khumusala kachirete kabisa Ibrahimu sibendawe halala ubore khandi bo faida indini kwamba yo warula mwifwa ifwa shirindo bunyali kuiweta nechira kata nofwa noli mukristo Yesu nabe khabi abafwa bafuira muye shikira khandi balindo bulamu bwenzi ayo mwana wefu ifwa liumo bunyali kuifwe tawe ubore khandi kwarula mukhulwa lano khwatya mbulechi khuli azaidi yaba huli khulwa Kristo Yesu owakhubera tsimba basi mwana wefu nende tsifaida etso tsyose ndenya khusaya nawe olole khutaka omusalaba kwa khora noli yao noshiro khuoni batatu likomba khusaye bolo mwami Yesu ndebulwa mbononi wafwa khumusalaba ununule khula mbononi wetu khatsimbisi yake ndiyama imberiwo umbere tsimba basi ekhwinjisi obo mwami nende muonia obulamu bwanyi engana shetani bulira na Yesu chakanyanga nende mwana wa Nyasaye mulira na Yesu Kristo saire amen basi kusaira papa mulira na Yesu Kristo omuliri siyo fwe ete bonse bakulolanga ekhupe obulamu bwabwe likomba mutsingu futhi omusalaba silolehe bulamu bwabwe mwame abalwale ebatangasira baone lwamakhupache koko obunyali ogwa khumusalaba obwachira nokhupwa kachire kuone omwami nyira lahulo obunyaliwo Yesu pe ulolanga neno mulwale ospe aurango buchungu engondeshera malwale ke inda kutuna engondeshera malwale akala urange msala ta amalwale kapoi kugwa kutwa obunyali bwo musalaba buhonie mulira ya Yesu esaira Yesu pe waru hireti bili tyama pesa naru ngeti bili pake saina omeshi omwami muonie kachire okalusie obwinda bubwe mulira ya Yesu mwame saira kata Yesu wamenyanga nati
utishwa nenda utishwa ndabasuku abetsingufuze shirima abandi barumirwa majeri abandi abalosi babalokanga umwami kucyakanyanga ino obunyali bwo kumusalaba obuli bwo kumusalaba beha kwene mu bulamu bwawe eywe olomuuli mulira lya Yesu okulwa Yesu yono netsingufuze shirima kulwa ye mwene ta kulwa iwe olina obunyali mulira lya Yesu papa okira oryo ukataba endanga mubali bafwa kuli bakulie oryo muno kulomba subisya mbu obulamu nesemu yawe bebilamu beli bya nyasya obala hudre kulwa majira kano akomusalaba kutiyange birimo ekyalo kyefwe kandi mwamusaya ospe abantu bose bali mwamusaya mbo obunyali bw'omusalaba buwonie ekyalo kyefwe kata kumadara ka COVID-19 kakire ekyalo kyefwe kikerere muhali hoere yesu unyakananga kulwa yakose emirimo kike abandi bali stressed abandi bali nende pressure tebinde bingi mwami likomba nesaya ulahule tingira kakiro bakosi banolo mulembe nendo bwihonyi bw'omulamu bwabwe mwami nyanga ino ireretse ikhabi nende kata majira kano kareretse ikhabi mushalo kyefwe ne bulamu bwefwe nekata kushituo kyefwe kya Western Nyota ukasire nekumanyire ulinefu alala kumanyire okuwulire ulira Yesu Kristo mwami wetu amen. Basi omundu wa Nyasaye oli muno merakanyira mukambi Stephen Hamati Christ Evangelistic Church inamba yanje esimu ola chila screen yao ni 0720 530693 nokupana kubola nawe yasanjirana nawe esangala sana kubola nawe ndokuziro okushirikiana nawe likuwa Nyasaye mwami abakasi muno mbene nde Good Friday indai nende Easter indai muletsi ngufu tiomusalaba asante. Karibu mwami